Evo nas u prirodu malo. A sad ne rad ispričam jedan dobar vic. Došli 3 Njemca u Crnu Goru. Nećemo pominjati grad u koji su bili i to. Ali imali su veliku želju da nauče jezik srpski. I počnu oni da šetaju gradom. I naiđu ispred neke kuće, tu se dere jedna žena, kaže mužu i sinu, ko je ubio pauka? Oni kažu, mi smo ga ubili, mi smo ga ubili. I ovaj prvi Njemac zapamti te dvije riječi, mi smo ga ubili, mi smo ga ubili. I nastave oni dalje da hodaju gradom i naiđu na jedno dijete gdje plače. I jedan čovjek ga pita, zašto plačeš? Ovo dijete kaže, izbila me majka zbog kašike brašna. I ovaj drugi Njemac zapamti isto te dvije riječi. Zbog kašike brašna, zbog kašike brašna. I nastave oni dalje. Dođu do onoga parka, kad tu majka sa jednom djevojčicom i kaže djevojčici, idemo sine da posjetimo tatu u zatvor. I ona mala cura kaže, jupi, jupi, idemo u zatvor, jupi, idemo u zatvor. Ovaj treći, on zapamti te dvije riječi, jupi, idemo u zatvor, jupi, idemo u zatvor. I nastave oni dalje, naiđu na mrtvog čovjeka. U to dolazi policija i pita njih koga je ubio. Ovaj prvi Njemac kaže, mi smo ga ubili, mi smo ga ubili. On zapamtio te dvije riječi. Onda pita ovoga drugoga, zbog čega ste ga ubili? Ovaj drugi kaže, zbog kašike brašna, zbog kašike brašna. Kaže policajac, dobro, sad onda idemo u zatvor. Ovaj treći kaže, jupi, idemo u zatvor, jupi, idemo u zatvor.